Ogutumushanyira hafamu yero kushanga umuru rwakobo LC1 umuri nshara kiruhura hita keri yamuhirwe President Museveni mu mwaka gwa 2017 okurisiza aho ente z'enyankore. Ente z'enyankore ipe twagiye kubaho twishangaho twashanga abazaire baitu bazine kandi bayitsigirwa abazaire babo kandi abazaire babo nabo bayitsigirwa abazaire babo nubona ko babakama ababandizeho ente z'enyankore nizabiziho hako mihanga akata muzindi ente asko ya miles iberzitaka ogunarisiza aho ente ziri kwingana 300 z'enyankore kandi natekateka kuzikanyisa okwika hagati ya 600 na 700 oyihireho kubitungo ente y'enyankore nemwe hanyamishwe zahindukiro kuba munywano w'omuntu kandi ari kumara huyihamba mwana uro mwikatembeire okwembera ekomini gimanyira nuzakabaziriyo kuzataruka ikiramuika hakonye hati ahabwe birunge bizabirikorera barisa hata barisa nabo bagumana bayikorera ebintu byakuzinywanisa nabo konka no manya habwenci abantu barugera hakutunga enyankore ente zabereza bazina matemengi zikazi biha abanyankore bakweto kwenga ecendera yono shandiriye amabufu nangu n'umunjungwe ente y'amatemengi tekutira kugomoka munonga hata entezo abo kufurika zagumanishaga manifa hakitera umushane ente zifu hata abantu bayihararka bagumana babikira nimeze ente z'amatemake ezibaburi beta za kipampara hakubente tayine mate y'amatemake negumira umushane hata entezo zagumaho nimi amategagenda gasisikara gatyo bitogo nagira ngo kugarzaho kitinisa cente z'enyankore nobutajwanziye berukuzirugamo nkamate amajuta empu nebye bikorwa muzenjungu icyo kirigenderero cyanje kwenda ngo products z'enyankore by separating azizindi ente zarabaju no kwenda ngo kizo mukatokoro ya Uganda enyankore igiye kitinisa omuyihanga obwa hatente y'enyankore negura miliyoni 8 mu katare kensi yona kandi obwo yatandikire kutunga barambuza bari kwija kushoma no kwetegereza birukwata hante y'enyankore ahataya yiwe barambuza bengi nibajja bazomka barebe enterkamo metemengi tembera turagaza ko kunani imboreka abandi bazamba kama obwo nagira ngo ente y'enyankore niyerije kuta Uganda ha map yensi yona kwera atebwe hwerisho nk'ikizusyo cy'obunyakare ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.